Ki te whei au ki Te Ao Mārama, he tōtara haemata o Te Arawa a Tā Noble Toby Curtis, kua hinga. Aha koe i mua te tonu i Te Arawa o te Premier, i mua rāna i Te Arawa o ngā tamariki mokopuna. Koe a tērā i kawe nei aia, anō nei, he tangata, he rangatira. E rere ana te tautoko a te Kaiārahi Takirua o te Pāti Māori a Rawiri Waititi ki a Gaurav Sharma, ko panaia atu i te rūnanga mema pāremata o Reipa. Ko te tuatahi o nā rautaki mahi tahi waenga i te hapori me Oranga Tamariki, ka whakarewaina e te Minita Take Tamariki e Kelvin Davis. Those people that are involved or engaged with Oranga Tamariki in whatever shape, way or form, that E nā manu korohi, e nā manu koroki, rarau mai ki Te Ao Mārama. He tōtara nui te wao nui a tāne a Tā Noble Toby Curtis o Ngāti Piki ao Ngāti Rongo mai Te Arawa waka. E waru te kaumārua tau tōna pake ke ka hinga nei. He kaumātua rongo nui, he pau mātauranga, he pau reo Māori hoki. Nāna rā te reo i hāpai ake haiara whiti nui e hono atu ai te Māori ki ngā tūpuna, ki ngā whakapapa. E pakari ake ai te māramatanga a tauiwi ki Te Ao Māori. Te murau o te tini, te wenera o te mano, te hinga o te mara, he iri tahi nei. Mai rāno he aumānea mo te reo Māori me te mātauranga. He pau mo te 16 tau mo te puari kaitiaki i ngā roto o Te Arawa. No ngā marama tata tonu nei, karihaina. Katai te tangata, ko noho wahangu i tēnei wā. He momo nā rungi te ahu tangotana kawe i ai anō. Kawe i roto i a Te Arawa, engari i te mato te whenua. He tūmua ki tuarua i te Kāreti Takiura o Tāmaki Makaurau me te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau. He tangata, whakatoi, he tangata whakatakoto kōrero, hei me wānanga māu. He tangata e noho i te hariko, e te wā e tikana. Engari, ka tai ki te kaupapa nui, o māro tanatu. Orira, ina ke te nui o tōna ngākau, ki te ao Māori, tōna ao Māori. O tira, ki tōna iwi, kia Te Arawa whānui tōna. Ahakoa i pakeke mai i roto i te ao tāmi i te reo, e kore aia mo te piko, hei tāna ko te iho mo te Māori karei ko atu i tōna anō whakapapa me tōna reo tūturu. Hei tāna anō nā te tāmi i te reo, ka huri poki te ao Māori ki ngā tātai kau te mauhere ma te hinengaro me te wara whakapō au au. Mua ngā kaupapa nui ki tōna ngākau, mā tauranga tākoe kōrero nei, e Māro. Māro nei nā rungi te hehia ke eke ngā tamariki Māori ki ngā taumata teitei o te ao. Nā rira ngā mihi aroha ki aia me ona mahi nāna i mahi nei mo te ao Māori, i roti te ao mātauranga. I ako i te reo i te tau pairima ki te kura o hato Pētera. Mai te rāwā e kore he mutunga mai mo te hōkaka ki te whai mātauranga, huri kau ana tōna ao ki te panekiratanga. I kaha ia ki te tohe. I roti ngā take mo te tamariki Māori, ngā tamariki Māori, he pango. Ko tāna, ko te kiatu. E ngoi kore nā take o te kāwanatanga ki ngā tamariki Māori. I noho anō hoki ki runga i te kaunihera o te wānanga o Aotearoa. I tua atu i te mātauranga ko te tākaro mo counties me te waiariki. Ko te whāruarua kua mahu e tia maira e tō tātou rangatira kia tātou o te ao nei e tā haere moe maira. I te tau 2014, ka whakahōnorehia ki te tā moana mahi mātauranga i nā te oaji ki te hunga kua mahue mai. Hōnore ku taina mai. Ka kite atu ki ngā mokopuna. Ano ko te tūmana ko, ka kaha rātou ki a rātou no, i a rātou pakeke hāria. Mata whaura te maunga, roto i ti te koanga wai. Ko piki a te tangata, anei e tuake nei. Ko piki a te tangata, anei e tuake nei. Tini Molyneux, Te Ao Mārama. Hei kōrero tonu mō nā taona tuku iho i a Tā Toby Curtis. I kōrero mātou ki te māngai o te whānau kia Piki Thomas i kō ake nei.
Ahakoa te mate nei, e ara tēnei mate I te mate ohorere kia mate o te haukainga. Ko roa nei ia e whawhai ana I tōna whawhai. Engari, I tēnei ata tunu kua hinga, kua moe tō tātou nei rangatira. E whakamahi au I tērā kupu rangatira, nā te mea e tika ana mo tēnei tangata. Ko ia te rangatira, e raranga I ngā tira o te haukainga, e raranga ana hoki I ngā iwi katoa huri no te motu. Nō reira, koe rā taku maharatanga tuatahi ki tō tātou nei pāpa kia Tā Toby. Ka rua, koe te mātanga, he mātanga hoki ia. Mātanga mātauranga tikanga, o reo mātanga mō ngā niki hanga e pāna ki te kāwanatanga anō hoki. Nō reira, koe ia tērā, te rirunga nui kua hāre atu I tēnei rā. Hea te mea nui, Piki, ki o whakaano ko waihotia mai e ia mana whakatipuranga kai te heke mai. I roto I ngā wiki tata kua pāhemo, koe ia tēnei, koe ia tērā e tuku o hāki ana ki ngā tāngata katoa kua tai atu ki āia. Nō reira, tōna wapea ka puta mai I nei ngā whakatutukinga o nei o hāki ki tēnā tangata. Hoino, ko te mea nui ki au, ko waiho ki roto I a mātou o te haukainga, I roto I Ngāti Rongomai, Ngāti Pikia o Tiraia, I roto I a Te Arawa whānui tonu. Ko ia te huarahi kei waenga nui Te Ao Māori me Te Ao Pākehā. Ko ia tēnei e māmanoho ki a hāre ki te kōrero ki te primia ki ngā minita katoa, kia tuwhera ai ngā kuaha, ngā tatau, kia uru mai, kia tomo mai ai ngā Māori katoa. Ahakoa ko wai, ahakoa ihia, ko ia tēnei. Nō reira, kai te pēhea te whānau, te iwi whānui hoki o Te Arawa, e noho pani nei tēnei wā? Kai, ahakoa te ahua te mate nei, tōna māwiwitanga anō hoki, kai te au e tonu te iwi, kai te tangi hotu anō te hapu, ana kai te huri hoki au ki te marae o rā kai ao, kia tapu ai kura, kai te kawea rātau ngā taimaha nui I tēnei wā tonu. Ahakoa te paku o te ahua, te whare nei, he nui ngā tāngata, kāre kore he nui ngā tāngata ka tai atu ki aia. Nō reira, ko tā mātou aro nui I tēnei wā tonu ki te tuku manaakitanga I runga I ngā hia o tātou nei pāpā. E Piki, hea hana kōrero nā whakaritenga mo te tangihanga? I tēnei ata tonu I kapo ngā whatu o tō tātou nei pāpā. I tēnei wā tonu kai te kua haere ki te wahi whakatika tū pāpaku. Ta pō nei ka hoki atu anō ia ki tōna ake kāinga takoto ai. Hei te kau karaka o te ata o te praere e tū mai nei, ka tai atu ia ki tōna ake marae takoto ai I te poho o rākai au. E Piki, tēnā koe I nā whakamārama o tō koutou rangatira. Nā kia hoki ki nā take o Te Ao Tūrua, kai te rere nā whakapai a Shane te pou mā tāna tōranga pū, kai tono omua te rōpū Reipa me tāna whakapono me kahake te whakawhiu I a Gaurav Sharma. He oi anō tērā te tautoko a te Kaiārahi Takirua o te Pāti Māori a Rawiri Waititi ki a Sharma, ko panaia atu I te rūnanga mema pāremata o Reipa. Kai tō mātou karere take tōranga pū, kai a whatitiri te wake nā tai pito. Kua whakatārewa hia tana tūranga I te rōpū Reipa, whai muri ake I ngā whakapai whakaweti, hei tā Shane te pou, ka tikara. I think it was the only call that the Prime Minister could make at this point in time. Maybe she should have gone the full distance and expelled him. Nōna nahi nei puta I te rautaki whakamua a te Premier mo tākuta Sharma, he rautaki I whakamanahia ai e te rōpū Reipa, ko te tukanga takawainga. I think that what the Prime Minister is trying to do, and I think she's quite genuine about it, is give him a pathway towards redemption. She's asked for that he participates in mediation. I don't know, my call is that he won't participate in that mediation process. I tuku kiri ata te Kaiārahi o te Pāti Māori a Rawiri Waititi ki tana pai āhua, hei tautoko I a tākuta Sharma. I just think he's got huge integrity, he's got huge mana, and I just want to be here to him. So, ngā mihi nui kia koe, bro. I just think you're courageous and brave to be able to come out, stand up, and just say that bullying is not okay. I tuku tono atu mātou ki a Rawiri Waititi me te Pāti Māori kia whakamārama mai te take I tuku atu a Waititi I taua kiriata, engari auare ake. On the face of it, in terms of the allegations that have been made from his mahi and the fact that he has leaked internal discussions between the caucus, I'm not sure if there's a lot of mana in it.
Ka aro takehia tana tūranga hei te marama o Tihema. Whatitiri te wake Te Ao Mārama. Ka whai wāhi nui ake nā iwi ki te rāngai Oranga Tamariki i raro i te atatū. He rautaki hou e arahina nā tahi tiana me nā hapori. I whakakotahi atu te hapori o Kaiārahi i te rānei ki te whakanui i tōna whakarewaina ake ki te taha o te Minita Take Oranga Tamariki, mema pāremata hoki o te tai tokero a Kelvin Davis. Engari, he aha hoki te hua o tēnei rautaki hou. Kai atu mamau harawira te roa nā ake o nā whakamārama. He aha te ingoa o tēnei kaupapa. He aha te ingoa o tēnei kaupapa. He tohu o te puaotanga hou. Those people that are involved or engaged with Oranga Tamariki in whatever shape, way or form, they're ours. He mea kite i te mahi tahi a te kāwanatanga me te Māori, hei oranga mo ngā tamariki moko puna. Ki te ao Mārama. Mai rāno nā Oranga Tamariki, pōhehe nā rātou ngā whakaro, nā rātou ngā whakautu ki ngā raruraru. Mai rāno anō hoki ngā hapori e mea ana, kei a rātou ngā whakautu, nā reira e hoatu anu te mana whakahaere ki ngā hapori. E whāngā rōpū ko whakakotahi mai ki raro i te maru o te kahu oranga whānau.